Kasenra High Secondary School Juai menta kasi balang khat wei trek no pra haja apsa kalapan hapadai ka jingra ke Diamond Jubilee Celebration ni ka jing dap repos nam ka jinga lenti man shakri jing nang jing start ki khana school kathan nadu usnam kha khandai spa an reposa ha kani kasi pen kut lawan bandon lang nadu sembut menteri rang ba ka jela uma sneau bhalang dar kum kongsan uma wailat miki shila MLA ubadeiru chairman kamuda kum sembut kongsan u president Kasenra Juai ma Hercules Toy udalo ke ilaka Juai ma Puraman Kinjing ki riu rang ba kathan ki noi kai bat ki khana school ka principal jong school ka kong bom pher lalu kala pen sngo ya ka jingya lenti jong school na du pasang jong ka snam kha khanai spa an rupusa ha ka ying school asam type pat kala kiu kardan na wei usnam sha wei pat hadu baka school kala yo ya ka building bapura kom baka long menta uma H Toy ubadeiru president Kasenra Juai ha ka jingkran uloong lemba kani ka school kalapan mi nado ki doctor ki nong trai kam sarkar ba pher bat ki rangi le kai ulapan tip rubun sin ya kani ka school la ya rap pisa lemba ka bei Senra Juai lapan ko buram ru yo uma Sram password ubadei unong seng founder member and headmaster ME school ka jing ot yo ki dap roposnam ka jing pen ko buram ya ki noi kai barem ka school karba ya ki tien ai khuble la yo do uma Mario Rimbai headmaster UPS Secretary Diamond Jubilee move ya ka wan goto na ka private sector nga na private sector man ka mahalo ni kasi en yung igrupo mo pa dinay tawoyo siya ka sarkar yo ministro ay ma tawoyo siya kle no use tikten la ang tawoyo siya kle tanya mo du sa to itin tu siya kle tikton kwa siya tanya la tu mo ka kwa siya kle ante hawar da kle mo yo tulong belum ada aspa mana main lo suka beri baik kuai drone nyo di sipiak sini kalau memang ke challenge memang ke visions jong gimang yo bitasa kamu ni gua tu lipan krami pi godu baik kena suruh ajar wan selong ni wan sama wala terjual yo aspa luhun ni atau elak atau yo makna mungkin nu tu aspa baik ni baik bamdak to mana kena minus to money calculative haji one wala yo money success player one di benta kan mo na miya government job is different chapter and private sector is different chapter nga ginokre go no company yo yung diyan kanajin for our businessman and we had to list pak ni ba frango ko go kre ko company yo nga tanga kendo itu lo ka praja sinai basic okay no tayo imigi kordi non kordi palaki tayo yusuf no bitali tawo yo ka sarkado do majana puden kita yo gibru membi yo tinga membi sacrifice membi kamu mulai ne hanai kini bonsen penduduk tiak ni no me pat muksa hawargar hisno de kaman gewin party to keep a reservation policy ya bet di warok gostal ya beruti mapoy ka won gong ke sarkar ka won gong ke party le he palat di post lagi di ulai minimum harga sanspal ane tisnam kentuli ku chongnya ang berapa hane kata en kemains hai pe we pai warok bon se di bujuan ke negative mindset njuan ke positive mindset